Wesenza intando kabani? Kathixo. Amen. Wathi uthi kaNkosi uAbraham uyenzile yami intando kaNkosi wakhe uyandiva. Amen. Uyandimamela. Amen. Akayenzi ufile umxelele. Amen. 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 Wavela wamsikelela. Amen. Wavela wamnika imvu. Amen. Amen. Wavela wamenza akazalwe emfazini wakhe. Amen. Amen. Wamenza baba kubentela bangaphezulu abantwana wayecinga ba ufuna bona. Amen. Uthi babe wamkhupha ebusuku. Kwabe kukhumbe kweziphezulu. Amen. Wajona phezulu. Zingabe lokwezi uzivala ngabantu bese. Amen. Amen. Bantu babona naba azibalela nani. Amen. 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 Wabela every day when I call Thixo ndiyaguga abantu kamntana. Amen. Thixo ndiyathandaza ase ndizale. Amen. Wabe umfana umfaza bemani ungasilungene noma kumsebenzi umkazalwa lapha endlini ethi into ekhaya endlini. Amen. Under pressure. Amen. Noma yebo benzeka mininzi ngoselixheko okanye selixabazana. Amen. Amen. Kanti kusenza uvela. Amen. Amen. Ngomthetho Thixo ethetha abantu Abraham. Amen. Wathi makahambe ayomenza isacrifice ubani unyana. Amenza abelidini. Amen. Hallelujah. Amen. Abraham kodwa umnikele ngamabomi yakhe. Amen. Amen. Lelali umhlaba engazomthanda lalo kanye lokishi. Amen. Amen. Kodwa ngenxa benza ntoni intando kaThixo. Ngale sabe nithe ithi iBhayibheli lokhu uyathandaza itho ngomlomo wakho uthi intando enziwe ezulu benzeke phi emhlabeni. Amen. And then ukuze yenze ngenzwa kubani nguwe. Amen. Abantu ifungwana beSouth Africa uhambe uyose America uyose Zimbabwe uyose America uyose kwenye ilizwe ufike kule ndawo phaya uthiwa yi-embassy. Amen. Amen. I-embassy kunomuntu waphi wase-South Africa ohlala kwela lizwe. Amen. Kunjani njengoba if apha eMzantsi Afrika i-heritage nayo uyayazi pha. Amen. If i-holiday kaDisemba i-holiday kabani i-holiday zabasebenzi i-human rights into uyazazi ngoba pha. Amen. And uyazenza. Amen. Amen. Intando yaseSouth Africa uyenza phi? Kwela lizwe kulo. Amen. So nathi singaba sezulwini. Amen. Silindeleke into yoba masenze izinto zaphi zasezulwini ngoba usisemhlabeni. Amen. Ngoba if South Africa une-ID South Africa Amen. awuthi because use-America uye kuba South Africa. Amen. If ngumXhosa noma uhlala noma China. Amen. If ngumXhosa noma uhlala noma India. Amen. Noma use-India sawuthekisa i-India kwawena. Amen. UngumXhosa lo yini. Amen. 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 Njengoba silapha emhlabeni imizimba yethu masiyinikele mayibe idini enjani eliphilileyo ukholeke kuThixo wethu. Amen. Amen. Amen.